Mwakwaba Badwam TV Badwam Health Tips eso na wotwi mu nso rade adomoti ye won kwan wo ahodene yapomude nkoma yedie na wotwi mu nyina simanum ye nchakra na ye ne wo awie adwumako bia da roma no boye chidom se ye mfa health tips emro wo Badwam so juada dikosi efiada simanum bia eye endpoint homeopathic clinic na da roma ya bia ha wadwene a ye nko endpoint no hwe mema no prostate no or check it at the amount to be kind of check odi apart from an bar infections how yanko endpoints now on share and my number is 0244 867068 867068 offer endpointer obedo so another woman and a net Dr. Edmond Arthur our nutritionist dietitian the positions in their Dawson and they and then I watch you must see any come and for kidney health and nutrition yen kidney no kwan a ye be fa so ye de aduane e be crown ye ya problem bia e ma ho dog na emu akwaba me just me ya da se papa se na watchi so ama ho kwan se ube kire ya de ka se kidney a e ye dia me da se bebre so ofa kidney na ya na akan kasem ya kase osa okay aha ni pe bia wo esa me nya sure se obia ni wo wasa sisio woni sa nti esa no eye ade a etise beans ayedi boys I mean gobe garini beans the way sibiti efa no sa na kidney na se esa no tiefa nti ewo yechi anase back of the abdomen no nti ewo bonkum ne wonifa nti wo hwe kidney na anatomically na etise ye beans ayedi ana kidney no wonuma bebre a eye because of emraining channel me pese me ma me kasa na yintintia ade pote pa kidney ne ye ne se one a filter anase esone moja so eno ne edwumedie kese pa esa no eye apart from that no so e bomodern se enema e benepedue ni mu a ye be kase eye excretory substances byproduct after say brebo na ye hu ndwuma awie no eno na aye excretory organ massa na mani nyina eba bonten aye nema enye aye be kase waste substances e be fluid ene ne keka ana obefa acid nso woni pedue ni mu ene even minerals ni nyina ye nema kidney na eden a filter nti that is basically some of the numedie potia kidney ni eye okay ene obia nso ewobi oya obia obi nyame adom obia wo kidney ni pe bia wo kidney either say obe wo mienu but e bia na obi o ha ne de ne ba konye adwuma yes about birth we be banana de ba yes it means yeah offer those nephrologists na o man ye mo areas o mas apad no mo a they will be able to give why nti aya na e bia o mo de anya adwuma okay and your one nuane ya wasi edi etimi bo kidneys no yes nuane de bebre offer watchi mu ho nkomo ene ye ba bi papa okay ene ye fancy hene na ye ntoa so watchi mu nkomo a yebedi no yeda se pa nti ene waka ya hu ochena na de chie de kosi fiada no ye nisa enkomo we obia wo kidney said the doctor chichi mu akire ye no hye ye chiri mu anu musa ti ba be di nkomo no ahwede nti a kidney no ho nsam no aye bebre e de na yenye ne ye enuane be na wosi edi ti kan ho na wotwe mu na ento asa nkomo iso ne de ye fancy ha faseda no e ma endpoint homeopathic clinic na daroma e de nkomo yi ebro the number is 0244867068 enkwa ho de ho ha ochina e be se hia